government India no Manipur mutat no hora matamda India una hana kai gani habasu thamjani sinjabane Amuco cohort poile Amuha MSF Amuco sinjabane ayaki min Sanjoy Sorokhaibam Amuco president hoji Manipur miyam sing asuki khanggi sawangna khanggi chang henkre government India gi toksin miyam purmule kangne masi de honoru bule kila miyam punamak government India gi policy gi against the loine laikre adu miyam sing su no no so yaba masi hengelabli adu loine na akoina go by center security force subject ki agenda ni maramdi karigina kanda central force ki mangmak da mission processing halak kandaba adu loine na central force na sugamdi nan sudale sing militant sing support piba puki militant sing adu miya adu atanana jatiyam effect hoga adu loine na state terrorism of the proxy war so government India sakarapa adu loine na akoi ki khore asing muthan amangan nama khore pa maram sing asina Indian government ka dunga su Manipur si solve tano policy lete ngasi bhoda international news ore ngarang bhoda alje ole gal joda prime minister home minister defense minister sina ngasi bho kai dongta wafom bhoda phongdok tawna nasan ge khandam na se ko Manipur miyam aso wang ni adu takpadi Manipur ase India gi state na India gi loilam amoina tawbani 1949 da makoi na nokku da sing gi lagi kunai asigo akoi colonialism gi state amoina treat tawbani leba amoina treat tawbani marum aduna akoi loilam new york amoina hindu pamde iramdum idai ba sida akoi ning tamni hindu pame marum aduna makoi gi thawin sin policy sing ase akoi kaidu su amra marum aduna no magi akoi khongsen hena khongjung hena kangalakani adu last civil war step lakani adu lenna yubi ko akoi kunai asigi dum da akoi na kandragadi kanana kangani maram da kanau hono matanga itheng lage kya tarpat sing tarkani masigi daita puno government India no oigada bane government India no akoi bo miyamu mutakani mangan gane haina khanmadu langani government India no manbu mutat no hono matamda India una hana kai gane habasu thamjani ni maram aduna akoi apik leba amani mi yamde lampi hadna bu ko phongsa da bodo khadoko phagani maram aduna akoi gi miyam punamang hoji khangbugi tangkai lan kre maram aduna akoi miyam sing hominana akoi hena punna akoi leiri bi miyam punam amatungana thopiro akoi iram dem ireba jati si kanase natragadi akoi gi tungi lambi tungi future andal leite maram aduna loilam sandokpa India government da aso para ama tambirasi haibase akoi lumanga mo selga thamjari adu loina stop of the killing of the people of the Manipur. I strongly oppose the government in that policy. Go back central security force, proxy war stop. Atoba cookie militant sing, su militant sing the kulai supply people talk the money. Adu na trimakai di hena miyang iho kangalakani, hena no kangalakani taptabadi kalu no. Na koi gom to no ina koi na kadung na chat people na moi. Akoi miyam sing hingbagi right lai, hingbagi akoi ming tam na hingbagi sakti adu na thona pan akoi irom dum izati lepsa bi wakana du ngasi chap chana akoi da pawre adu akoi ning tam ne hena pare ning tam dagde akoi da ko ipo cheng ase masing hengalakani akoi irom dum irei ba se akoi ni ngaksa regadi public khudim akoi na solve roga pithiri gi mamang da akoi sak se tapada sport culture and the interest in the scientists kya da akoi kaisu no polero so polero haje koi khangi maram aduna akoi ngasi di ning tam banatana kaisu upai leitre maram aduna mokoi gi leptaba akoi expect toba policy sing ase sathara letro gadi akoi civil war natraga akoi strongly against the government in that akoi ning tam bata lekani aduna self determination is our birth I have say akoi kadung so haloi go back central security force have say kadung so haloi marum di makoi ne akoi iram ireba ase kadung so apo torok ke se masing munna khang marum aduna asum haina miyam hoda hamjari Manipur miyam punam thokiro lo on Manipur ma anu Manipur ma akoi mute mina litam Manipur ma akoi loilam thadase ning tam Manipur ma ore no hona bada akoi punam achogo daita naroga kusam naraga akoi iram iraiba ki tama ka thum indra si hai bo thank you Central Force! Go!
push!